Kanigade ko All India Radio Shillong ko kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ko kubor mentaga step. Uba met ba lengdo nagaseng United Democratic Party ula sya ajiet kumu speaker bathamai jong yang dorbar tawaan ke Jela Meghalaya. Kayeng dorbar tawaan ke Jela Meghalaya kala menjur ya ka Meghalaya Farmers Empowerment Commission Bill. Bat Menteri Rangba ke Jela Tripura ula nok senyang ya ketulap jong banwan ra ke jingkuat haki yo ha ke Jela. Ke kubor ke babnia. UMLA nagaseng United Democratic Party ubade ukurtong yamon lang jong kesorkar Meghalaya Democratic Alliance uba met ba lengdo ula syajit kom speaker bathamai jong kayeng dorbar tawaan ke Jela Meghalaya henin kesngi. Lajit yu speaker da kabaya thep vote. Uba met ba lengdo ula yo live kendai vote kat ba ukurtong kaliang persya Winison di Sangma ula yo kat kendai vote. Menteri Rangba ke Jela Konrad Kongkal Sangma ula penpau ke jingkermen bau ba met ba lengdo untrai bha kum speaker. La ban kedau hang ni bada ke jingjit ya speaker bathamai jong yang dorbar tawaan ke Jela ya ke dorbar senrai jong yang dorbar tawaan la penkut no. Kayeng dorbar tawaan ke Jela Meghalaya nin kesngi kala pelat ya ka Meghalaya Farmers Empowerment Commission Bill arajar kat kendai. Wadah pedeng ka jingkwa kaliang persya bagi sorkar kadai ban pak shwa ya ka bill sya ka select committee. Habakren halor badai banwan ra jingpun kala ha ka ni ka bill. UMLA keseng Kongres Namau Senram Constituency uba HM Shangpliang. Ulong ba kibun ki jingruna ha ka ni ka bill bad ulong ba ka ni ka bill kadang don kam syuk ya ka jingyatai. Ula ai jing mut ru bakat kene ke komiti ke bakongsan kamla ban long ke komiti badan tang ibe idkhot. Hendrai Menteri Rangba ke Jela Konrad Kongkal Sangma ulong baya kene ke bil don kam ban menjur no kam kloy namar bakariti trekam jeng ke komiti kadang sateng. Yaka anemia screening kam awareness program la penlong kum shibenta jeng ke poshan ma ha ampati ha district Southwest Garo Hills henin kesngi. Ya kene ke program la penlong daga beta sing bat zigzag ICDS project rengkat ke jinge trelang bat ketenat ke kot ke kya bat ketenat ke thok ke pule bat kiwe ki he ke ICDS kinong tre Anganwadi ki kena school bat ki kenthai. Ha kene ke program DIO Dr. CR Sangma ul ai jingkren halor ke jinge da na ke jingduna snam ha ki kena ki samla lut kenthai bat kilong keme ba armet bat ai jingkren ru halor ke jing sniu na drugs. Kum Shibenta jong ke World Literacy Day kam Swachhata Pakwada. Ko office jong District Mission Coordinator SSA ke District West Khasi Hills Nongston. Henin kesngi ke lepenlong ya ke jingrake ya kesngi nang tho nang pule halor kemat pedeng ka jingtip ke degabor bat ka jing ai jingtip ka pelat lut. Habakran ha kejingelang kum ke kongsan ka District School Education Officer ikong R Kongwang iliyatho bayakan ni kasingi larake man laga snem ha unai lur. Ha keleng ke perthai ban pensngutho ikejingdan kam banele persya ya kejing biet bat kade kakabu ya ke sorkar ke imlang salang bat kikenhon baper ban kentiu ya kejing nang tho nang pule. Kani ke kubor kawan Syafi nak All India Radio Shillong. Menteri Rangba ke Jela Tripura Biplap Kumar Deb nen kesngi ulaong baun no senyang ya ketulap jung ke bahendru benai banyo banbo ya kejaka bernyut haki yo haki shi hajar sispa teliki shnong ha ke Jela. Menteri Rangba ula kentu ya barok ki gram pradhan ban sedang ya kejing yalap ban penyo ya ke Jela ke balat na kejaklia bat ka jing pendankam ya ke plastik. Ka jing shlei bakensan kelajah ha ke District West Khasi Hills senin kesngi haba uslap ubajur ulahap ha ke district. Shimlei okubor bandon ki bamensau ha kene ke jingja. Ya ki katu kene ki school ki jaka pule bat ki dukan ki badan hajan kawa kabala shlei la khangno. Officer ke District Disaster Management Authority ba je mautho la kentu ya ki pat ba banlong ki bapet ngor khenang banlat na ki jingja ki besngusi habadan kum kini ki jing shlei ki ba kensan. Ha Madhya Pradesh khatweingut ki briau ki langam jelop haba kaliang ke bakisyong kala baji ha kepor badang pengam ya kedur belai Ganesh ha lowalek ha Bhopal kat baya hendrungut ki waipat layo ban peladim. Ka jingwat ikibalangam kadang ya chaprang. Ya armut gibreu lakem ha kabayadai bat kene ke jingja.
Ya kejing toket magistrate labo halor kene kejing ja. Ka Sarkar Madhya Pradesh kala penbena ban ai jingerap pisa ex gratia ba khatwei lak tengka syaki bahayeng jong kini kibala klatno. Ka tenat ki kamrel kari hinin kesngi kale soy soskular bat ka Confederation of Indian Industries ha New Delhi na kebenta banwanra ya kejing khoj bat kejing jerngam. Ki jing temu jong kini kesoskular kilong ban penjerngam biang ya kijing dan jing em jong tenat ki kamrel. Habakrana kejingelang Menteri Kena Katanat Ki Kamrel Suresh Angadi ulong balasyem ikilat banwanra ekejingkhuj hakirel bat ki station rel. Ki he Katanat Ki Kamrel kilong ba katanat kalasyem ikilat banwanra ekejingkhuj bat kejingjerngam kumsyibenta jong kejingno senyang ke India sya kejingele persya ekejingkhuj ya keperthai bat kejingkela ha kejinglong kesuin beneng. Ha Assam ya kejingelap swachata hi seva lapan long hnen kesngi ha ka Ranggia Division jong North East Frontier Railway. Ha ka balapan long ya ki program ki ban khoj. Ki he katanat ki kamrel kila semai banwanra e kejing khoj ha ki station rail. Ya ki jabo bar ki plastik lapan khoj na kani ka jaka sange rail. Lapan long ya kejing pensngotu ikinong dia jing de ban sange no ya kejing pendenkam ya ki plastik. Ka Ying Shari bekerpang ha ka distrik Champai ha ka jela Mizoram kalarai penrem ya weu kena bakat kendai senam kerta na kebenta ka jing khai drugs batla hukum banset patok yu shposnem. Ka Ying Shari kaladan kunaru shilak tengka yu leitu ki he ketanat excise bat narcotics. Uniu kena ya belatip kerteng kum Salem Thara udai na Champai ka badan ha ka jaka kaput ka jela Mizoram bat kari Myanmar. Bat nau layok ban kurup lai spa gram heroin. La pengat yu hapok ke kendon NDPS Act kat kendai spa propusan. Menteri Kena Kesarkar Pedeng Katanat Food Processing Bat Industries Rameshwar Teli ulong ba ke World Bank kan ai jingerap lai hajar tengka syaki food park kibarit bat kibahe ha kelengkari. Kani kanirap ban kentiu ya ka jingyo kamai jong kinong rep. Menteri Kena ulong ya kani habakren ha ka Indo-US Economic Summit ka bakatsan balapenlong da ka Indo-American Chamber of Commerce North India Council ha New Delhi henin kesngi. Hashwa ban penkut ya ka kubor ha kani step sa sisien kimat bakongsan. Uba met ba lengdo nagaseng United Democratic Party ula syajit kum speaker bathamai ki yang dorbar tauan ka jela Meghalaya. Ka yang dorbar tauan ka jela Meghalaya kala menjur ya ka Meghalaya Farmers Empowerment Commission Bill. Bad menteri rangba ka jela Tripura ula no senyang ya ketulop jong banwanra ya ka jingkhuj ha ki yo ha ka jela. Bad kat tu ka kubor kala kut akan step ka balawan chapi na All India Radio Shillong. Hakapor prabajing ini so apga Delhi Station na kabenta ka kubor hakaktin Hindi, kabanbot da ka kubor hakaktin Pareng, hakapor prakatsan minute. Ngipin kan mau pi kinong sngap ba hakapor prashteng na kanega station, pinyo eko kubor na katanch tay lamingi hakaktin Pareng. Sngopapan abmenta, yaki kubor kabanwan shapi na Delhi.